Аш тамагым тыныш, құлағым дейді отар халық мәқәле, ләкин бұл мәқәл біздің тапшыруға туры келмейді. Селам достар, ТМТV телеканалында тәмлі күреш тапшыруы. Біздің тапшырубызда бүгін пішірушіні һәм шул пішірген білән бізні сыйлаушыны студиябызға дәшірге керектіріп қаршалығыз. Популяр жүршібіз Татарстанның халық артисті Ильсар. Исән Аллаға шүкір, хайырлы күннәр. Ох, моряк. Мен сені моряк екенін білем, хәтерлейм. Бірсінде айтқан едім. Әмет солдат дейді. Болады. Biz soldat түгел, біз моряк дейді. Ғафу етіңіз. Біз матрос. Я моряк, матрос. Бүләк, шәқсән өзіңе, Болат. Миңа. Шәқсән өзіңе, мұнда бұл студияға алып келгені болды бұға енді? Алдағы елларда. Yok mu? Миңа бірінші тапқыр. Шуңа көре, шәқсән өзіңе бүләк етем, мұна қыз жете, бұл жылы тельняшка. Міне бұл іш басам бүләк. Матрос. Міне, все, рахмат, мен бүгін кейіп тұрмайм енді. Мен морской теманы бек яратам. Бүгін кейіп ішсәң де әлі, яқшы боласы болған екен. Китабы керек түгел, рахмат, все болды. Китабын бүләк етмесең де бола. Китабы құрға яратым. Қоя деген мәқал, ең яқшы бүләк китап. Жоқ, тельняшка ең яқшы бүләк. Үзе біздің туған ауылымызға бағышланған бұрынғы яңа кәкірлі деген китап. Бірінші айлық дүнияға көрген еді. Шоны мұнда студияға бүләк етіп, қызықсынушы болса, һәм китап оқушы болса. Китап оқушы болса, телевизор қараушылар болса қызықсынып, шоны оқи аласыз. Рахмат. Өзі біздің ауылымыздың тарихы. Неше ел ауылыңызға міне айт? 1617 ғасыр орталарында келіп орнашқандар. Демек 450-60 жылдар. 400 жылдық тарихы бар. 400-ге жақын. Болды, рахмат, міне. Болды, Алла берсе, Алла берсе. Қызықсынушы болар. Онда теге бар мысың? Соавторство Ильсар. Қойдың янмаймын. Соавторство өзіміздің ярдәміміз бар. Анында біздің ауылдан шыққан хайриятшылар Жәмил Хайруллин, Илхам Сафин, Иршат Закиров өз істерін алдылар. Болды. Бітін шығымдарын. Осы ТМТV телеканалына қалайын, деме? Тельняшкасы меға. Ильсар, ішіні баштар алдынан мен де біздің тапшыру, біздің шортын аңладырға дейіштір. Сеңа қазір мұнда бір рецепт беріләшек, рецепт татарша, еме? Рецепті. Сен шол рецептіні қарайсың да? Нәқ шымды yok, ризық пішірге тейіш басың. Бұл елі бігірек әлі, сіз өзгертулер кіртіп. Секрет. Әлбәтті. Әгер де тапшыру ақырында, сенің ашытырған болса? Ашытырған бі. Әлбәтті аны тышқы қияфәті де шылай боларға тейіш. Тышқы қияфәті де нәқ шыл фотодар кебек болса, біздің тапшырыбызның генерал спонсоры болған Көкмара заводынан, бұл Көкмара табасы сеңа бүләкке тапшырылашақ. Шул очрақтарына? Әгер де жоқ екен, бұл табақ ала миңа. Шулай ма? Бә шарты биға дейді. Сен әзір болсам, біз баштаймыз. Әзір, кеттік. Ильсар, біздің тапшырыбызда бүгін бик қызық күреш болырға ұқшап тұра. Не үшін дегенде, сен біріншіден, сен құман иқтибар еттімейді біздің бүгінгі кухняға. Аш бөлмәсі, кухня яңа студия, сен әлімді болған жоқ. Сен мұнда әлі бірінші тапқыр. Біз әлі бұл сезонда ғана мұнда көштік берге болады. Чөнки міне бұл, көресің бе, мейлі кухня үшін күн көріш техникасы біздің мұнда қонаққа шақырды. Әйдәгіз біздің кухняда аш бөлмәсінде пішірігіз дейді. Әліге бігі шой. Мұнда бик мотор, бик шәп моторына түгел, бик шәп һәм бик профессионал пішіре тұрған техника, адығына түгіл. Хәтта мұнда теге пішіре білмәген кішілердің де ризықлары искетке шәп тәмлі келіп шығады. 100 жылдық тарихы бар дейі. Бұл біздің тапшырыбыздың партнері. Менің үшін енді алайса. Міне, Ильсар, сенің үшін ойлама, мен де әлләнесе пішіре білем дейді. Құшқанды іші білем. Сен неше жылдан бері ауыл барасың? Мұнсы бір екіншіден, әлі сен бірінші тапқыр шул компанияның шеф-поварына қаршы кірішешексің болған. Бик қызық бүгін міне келдім, мен нәрсе пішіргенді білмейше. Міне қасым, сен бүгін пішіресің кебаб с цветной капустой и фокаччей деген. Люля кебаб бұл айында ол біздіңше... Міне, сізге сөйт алам қатта. Біздіңше люля кебаб... Лепешка біле енді. Ипи енді. Күмәш біле. Күмәш біле. Аңлашылы, есінде қалды ма? Фотоға түсіріп алдым. Йоқынша. Мұнда приготовлениясы да бар дейілген. Так, Ильсар, мен сен атаған үшін айтасым келе, фарш енді әзір. Аны сен әзірлеп берділер. Мұны формаға ғана ясап, тәгәрәтіп, қамыр енді басылған. Қамырыны басып қойды. Қамырына духовкаға атасы бар. Қамырыны басып қойған. Сен бастым. Сен сыңғыш тарихын сен ішәдің мен келгенше. Әйттім, сен аны ярсат олан келген еме қадар. Молодец, ансы үшін.
Сиңа хәзер менә буларны яшелчәләрне кисеп, менә монда шалт форма ясап, тыгаргана кала һәм аннан соң беләсең, тагын безне тукта ашык. Әле юк мәле. Ашыкма син. Аннан соң без Мири компаниясының специалистын белгесен чакырабыз, белгечен. Ул бөтен нәрсәне шалт тегендә узатачак. Я Исаф, керәшебезне башлыйбыз. Сиңа уңышлар теләп калам. Киттек. Шулай безнең керәшебез башланып китте дисәк тә була. Әйдә, Исаф карап торма. Киттек әйдә. Монда сиңа байда ярты эшне эшләп бетерделәр инде. Яшелчә. Булай эшлибез. Жана күрдеңме тема китабында? Мәсәлән, тамырда укытып алам. Акыллы кыяфәт белән. Яшелчәләрне. Әйдә, яшелчәләр. Әйдә, Булат син укып тор. Менә бу Мири компаниясының техникасында пешәчәк бит инде, духовкасында име. Анда бөтенсен бергә тондырырга була. Без булай эшлибез. Менә бу яшелчәләрне матур итеп менә монда тизәбез дә бу савытка. Аннан соң люля кебабны, менә бу берне фаршны люля кебаб ясап. Аннан соң люля кебаб ясап. Ай, өстенә салабыз, яме? Аның формасы да матур булсындыр инде. Әлбәттә. Матур булмаса формасы име, таба элек мисәң алыштыңмы? Син шуны онытма. Таба бик әйбәт. Миндә беренче бар инде ул. Тагы кирәк миңа. Миңа тагы кирәк. Менә бу таба, бу индукцион таба. Кстати, табалар дигәннән, Кукмара заводының бар индукцион табалары да, индукцион кастрюльләре. Чөнки бу плита, бу индукцион плита. Күрдеңме? Менә аларның бар, әлбәттә инде газлы, mesela gazlı plitede, elektrik plitede hem indüksiyon plitesinde tabalar. Yok, mesela обычный, mesela гади. Her birisinin aslında Kukmara деген өзінің личный логотиплары бар, деген фирменный логотиплары. Hem humanitar керек, Kukmara soda markасы ол вакыт белән сыналган соусыба, Германия технологиясы буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлылык өчен әлеге шәп заманча соус сабаны дуслар, сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Хәзерге көндә ул бик актуаль. Интернет кибет. Бигрәк тә менә соңгы вазгыятьтә дип әйтгәндә без. Бик узган нәме? Һәм шулай ук инде үзләренең кибетләренә дә бара аласыз. Менә безнең бу студия урнашкан Нурсултан Назарбаев урамында. Менә моннан берничә метрда гына Павлюхина 114 адресы буенча аларның беренче кибетләре урнашкан. Кукмара кибеты дип әйтәбез. Аннан соң Рихард Зорга 11 адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Һәм Мусин урамы 23 Б адресы буенча кибетләре бар. Шулай Кукмарада аларның фирменный кибетләре, җәмәгать рәхмәтле кибетләре дә һәм Кукмара табалары, кастрюльләре, монда мангаллары дип әйтеләләр. Казаннары, шуйыннары бөтенесендә тият игезгә кайтып китә аласыз. Шулаймы? Минем өйдә бөтенне Кукмараныкы. Ул бездә дә күп инде, шактый җыелды. Бик рәхәтләнеп кулланабыз, бик әйбәт. Бүләккә әйбәт әле менә. Рәкшәгә барасың. Бүләккә калмады әле, без калмый. Нәрсә әйтәйем? Мин бер пешерә белмәсәм дә, ризык тәмле чыга. Менә бу изоляция вакытында сама үз изоляция ирәндем пешерә. Туда. Әйдә булай кебез. Әйдә булай. Иптәш моряк. Менә күп салмыйбыз, яме. Салса киски салса. Әйдә килдерсәм булай инде. Барысы кирәк. Булды. Раз кирәк. Мотор итеп кенә. Бу турама дим. Мотор булсын әйе. Моторына булай итеп. Без бит ират кеше, без ират. Ну, үзең беләсең инде, люля кебабны бит инде мондай вак суган белән ашамыйлар. Дөрес. Әллә мин ялгышаммы? Юк, дөрес. Бу чиракта син дөрес. Хаклы диген. Хаклы. Аннан соң менә тукта, менә бу борыш, бу чынлап та бу теге Чили түгел, Чили. Чили борышы, аны. Чили борышы. Монсы бик күп кирәкмәсә име? Берничә генә. Үзең ашарлык булсаң гына, яме? Мин ашыйм, яратам шундый шәй берлә. Әйдә, на слабо, хәзер ашасың менә булай гына. Ашыйм, конечно. Менә хәзер. Юк, әйдә, шунда. Әйдә, калпарыга. Җәмәгать? Юк, берне ашый алмыйм мин менә. Юк, менә моны гына дим. Ну, әйдә, ашап карыйк. Җәмәгать, яра, Исаф, сау бул. Бисмиллахиррахманиррахим. Әйдә, киттек. Якын тирәдә су юк бар, булса. монда күтәреп эш аласың. Монда су бар, bir şey anlatmasa git. Şartma? Әйбәт кенә. Бик ачы түгел. Юкмы не? Әйбәт кенә. Бая кызыктырдың әле син мине. Бир әле. Бир әле. Тотам инде, ашап карыйм. Юк инде күбрәк ал. Ага. Күбрәк ал. Син әле бер. Ну, Исаф алдаган булсаң, әйме? Юк. Әллә нәрсә ачы түгел. Тиз генә ятып җибәрсәң, беленми. Әйбәт.
Yok heybet şunap tadı. Mana birisini kiyse bitirgin deymi? Ya normal ekan be. Heybet. Bir qada tugul, bir usal tugul. Jiterdir deb Bo'ldi, o'yladim. bo'ldi. Ha, bo'ldi. Jiter deb o'yladim. Kerak olib qo'ysang da bo'ladi. Suvanda Bu bo'ldi. qara balkim sen kerak bo'lar. Ondan so'ng yashil so'g'on. Yo'q, yashil so'g'onni biz istan ondan so'ng ham isitmagan. Yarar. Yami? Bo'ldi? Sila. Ha, mana. Mutsun ayda kesib turmaymiz. Bu endi biz isirgan. Yo'q, buni kisasi tugul. Nasıl motor etdikini? Qarag'sa, endi motorga kelib chiqdimda. Ay. Bunda bu Ne bu zo'rusin 2 ga kessam bo'ladi. Boyda bek motor. 2 ga. Уже motor. Уже мотор. Так. Так. Солай. Jiter axir. Neler? Jiter bo'lgani bilan bo'ladi. Bo'ldi. Namsini olib qo'ymaydi. Bo'ldi jiter. Bek motor bo'ldi bunda. Aha. Mana endi biz ondan so'ng lo'la kebab bilan birga pishirga qo'yamiz. Birga pishirga qo'yamiz. Birga. Lekin pishirgancha shunga qo'yadi bizni bunda. Hozir Перчатки берем. Братым перчатки bermaysan o. Bunda bütün narsa bor. Bu osh bo'lmasanda. Aha. Ders kelsin ha. Sening razmermi? Sening kiragingga sig'ami? Yari men allanasa kerak tugul endi. Normalmi? MK, Qo'llar bilmayman. LK. Men Yevropa razmerlarini bilmayman. 48-50. 48-50. Sim. Bu nechisiga kelasiz? Da, üstüne ki üstüne. Yong'ini beradi, yong'ini. Ha, berem, bor bitta. Yo, bu to'shni sening razmer tugul bo'lgan. Yo'q, kichkinaroq bo'ldi bu. Insaf, ayda shunday mana qachon siz so'nggi topqir osh bo'lmasini pishirga kirdim mana. Mana dirsingni aytganda men ida turdik bit endi. Albatta. Oy yarim. Ayya, bitni chiqmadik da. Shunda bir narsa ishlarga bilmaganlikdan pishira boshladim. No, insaf, sen пересадка yaratib bo'lmaydi, qaramda. Bunda bir enzi bor, qara, bu sizda siymasa endi. Всё. Masayaraga tish. Ida kidi. Kiydirdi, to'xta. Şolay bo'lsa. Kerak tugul dey o'zining qo'li. Yo'q endi narsa. Yo'qmi, mutsa bormayman. Yarı masa yarı. Kiyeriz masa. İptaş kirurg. Aha, всё. Yaradi, yarım saat peşatka kiydik. Ba, ikkinchisini. Bo'ldi, Allohga shukr. Kirurg balki. Ayda. Men sening assistentim. Mana bu. Yo'q, yarar. Pershatkalar ko'p kiydik endi. Bo'ldi, shab bo'ldi bu. Aha, bo'ldimi? Men oshing. Yarar, eng iste qolgan biror rizqim. Men shunda bir narsa irandim u yomon. Kuxnyada oshilmasında. Pandemiya vaqtida. Onu men Yo'q. Eng iste qoldirmadim. Çok. Qatnog'ini olib turdim. Mana Totar radiosi olib boruvchi Ramil Sharafiyev. Ol menga bir retsept jiberdi. Tovuq endi u. Sen aytgan tovuq bilan baranga. Tak. U jengilchagina baranga, uni tovuqni solasında endi ana. Qayda? Tabaga. Yo'q. Shunda cho'yinkaga birga sovuqqa qo'yib. Hozir endi esimda da yo'qdir sen aytgan. Shuni pishirga o'rgandim. Bektamda kelib chiqadi, jengilchagina tezda pishadi. Ha, tovuq bilan baranga. Endi no'anda bir ko'p menda aning nega bor? Yeşilçiler sonra kerak. Yeşilçiler, kişer, shunday birlar. Birich. Shunday birlar bilan bektamda kelib chiqadi. Shunga ko'ra men uni har o'zimni istab pishikchi deb aytirga bo'ladi. Yara, ayda bo'lishimiz. Va qo'lingni bunda birozgina suvga ol. Sen hozir amatam. Mana bu ilishni qo'y, mana bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayda 8 ilishga bo'l. 8 ilishga bo'la olasizmi? 8 ilishga. Turashamiz. Ayda. 8 lula kebab kelib chiqsa, evet bo'lardi. Biz farshni endi tuzladik, burishladik. Tuzlagan, demak, 4 ilishga kerak. Deb. Hayratamsan. Endi Ramil Sharafiyev bo'lmasam da hayratam seni. Mana bo'ldi bu. Tak, mansında. Mansında hozir. Sen bular. Aytan bir suğa birazgina. Farshi bek motorga shag'al, evet. Farshi tirishib oldik endi. Eng kamlisi yo'qolib qarab. Bo'ldi bu. Hozir mana shu qo'lingni ishlatdingmi sen? Ishlatdim. Yopishmasin ishingami? Hozir Hali bir taqorda lula kebab yasagan yo'q. Men yasab qo'rganim yo'q. Yo'qmi? Men o'zimda yasab qo'rganim yo'q. Shu kotlet endi u. Shu kotlet endi, lekin o'zingcha formada. Lekin formasini keltirga kerak. Kerak.
Шулай итеп ясасаң, әйленәсең, була. Килеп чыгабы. Монда дигән менә булай. Шулай тәгәрәтәсең моны. Үзе шунда әвеш китер инде берәр. Тикшер шулайрак эшләнә дә инде. Түгәрәгрәк булсын. Аның формасы да кирәк, мотор булсын. Булды. Минем. Берсе булмаса берсе куй менә тизеп бар иде. Юк, хәзер. Бу җәмәгать нәрсә? Ират кеше күренеп тора. Ризык моторда, ризык тәмлегенә түгел, моторда булырга тиеш. Дим бигрәк озын. Килеп чыкты хәзер. Озын түгел, әйбәт кенә. Булды. О. Менә бит. Без аңа май сипсәк буламы бирасың? Хәзер сибәбез. Менә мондай май бар монда, әйме? Как сип карыйм, бу бәс моны май. Бу теге лак түгел, мус түгел, юк, бу май. Күрдең, а? Юк, астына да табага да салырга кирәк була инде бер көтмә. Майлык әле. Бер көтмә салырга кирәк була. Май бытканы бызмайды. Май белән бытканы бузып булмый ди, салат иш. Я инде иҗат турында сөйләшеп алыйк. Синең тузагың бер шагымы? Юк. Иҗатка кергән яны эс дигәне. Соль. Алып торасың битләре. Бераздан Ите, да, наверное, күп булыр. Тозлаган бұрышлаган булса фарш. Кара, булды әйбәт. Мин тузлы килеш аратам. Яшелчә. Бұрышлы бисәс генә. Бераз гына сал. Куш исә, кара син моны. Менә хәзер рәхәтләнеп инде иҗат турында сөйләшергә була. Я. Җырлар, клиплар, анда тагын нәрсә. Дәр уйлап чыгардым. Әйбәт, размерлары бер булмаса да ярый, яме? Буларны куябыз. Син түгел. Берсен ябышмасыннар. Булай бит. Клиплар, җырлар. Менә җиңелчә генә бер җыр, шул пандемия, попса. Опять шул самоизоляциягә булып кайтабыз шунда. Үзең яздыңмы әллә? Бер җыр туды. Юк, үзем язмадым. Туды дигән. Алай дип уйламадым. Алай дип уйламадым. Былай дип уйламадым. Вирус турында җырладыңмы әллә? Яшь чагым, матур чагым, үтәр дип уйламадым. Менә шул җырда. Алай дип уйла. Яңадан. Алай дип уйламадым, былай дип уйламадым. Алай дип уйламадым, былай дип уйламадым. Яшь чагым, матур чагым, үтәр дип уйламадым. Яшь чагым, матур чагым, үтәр дип уйламадым. Алай түгел диге. Яшь чагым, матур чагымда өйдә утырырмын дип уйламадым. Пандемия вакытында. Менә шул җырга җиңелчә генә җыр ул, бик әйбәт килеп чыкты. Менә син белмисең икән, значит. Җырны ишеттем бар, ишеттем. Җырны ишеттем. Аңа студиядә генә чыгарган клип эшләгән идек. Хәзер менә ул радио телевидение еш яңгырый, халыкка кирип китте, ярата башлаган, сырый башладылар. Матур җыр. Һәм әйбәт, җиңелчә генә. Рәхәт җыр. Рәхәт җыр диләр. Автор үзең әллә дип тора? Юк, автор үзем түгел. Автор Николай Алексеев. Балташа Дырга авылында яши. Татармы? Керәшен. Керәшен. Шуңа күрә. Андан соң тагы бер бик әйбәт җыр бар. Бизмәннәр дигән яңа җыр. Аңа шундый тоже бик зур өметләр баглап торам. Клипта эшләтермен дип уйлап торам. Алла буйрса. Бизмәннәр нәрсә турында? Мин аңлашам. Бизмәннәр тормыш турында. Я булай бара, я булай бара. Бизмән бит инде инде. То бер якка баса. Менә шун сүзләре дә шунда бик әйбәт. Аны тиздән чыгармын дип торам. Алла буйрса. Радиоларга, менә татар радиоларында, ТМТV каналларында. Һәм шушындый планнар белән яшибез. Алла буйрса. Шулап ята булмый бит инде. Юк, Аллага шөкер. Иҗат кирәк, эшләргә кирәк, дуслар, чынлап та. Барсы да әйбәт. Сау сәламәт булыйк, иң мөһиме, шулай бит. Иң мөһиме сау сәламәт. Мин әле беләсезме? Мин сине иң беренче күргәнне искә төшереп торам әле син килгәндә. Ул да булса, булды 2001-2002 елларның менә татар җыры узган вакыт. Ул вакытта гыйнварда узадыр ул 2002 ел. Татар радиосының ачылган вакыты гына мин әле эшли башлаган. Яшь диджей әле гомән радио
кеңлігіне, медиа кеңлігіне ауыз салған деп етегенде. Біз анда интервьюлар алдық. Сен де ол уақытта қатнашқан ең Галиаскар Камал театрында. Бұл да ол уақытта. Жыры, анда Салават, Айдар Галимов, Зайнап Фархадинова, Лизефия Минхажева, сен, Риза Шарафиева, Хания Фархи. Мына мощный состав енді анда ол уақытта. Қатырлеймін. Сен ол уақытта неше яш болған екен, мына 2002-де болып шыға енді. Неше яшық жігіт сен ол уақытта? Жігіт болмағандар енді. 30 тирелер енді. 30 тирелер, 32-лер. Сенің енді балқып шыққан тегі уақыттары. Шәп вақыт енді. Әбилер шуағы. Әбилер шуағы. Ол уақытта. Сенің туған күнде анда. Ол туған күніне радиодан жаңғаратады. Кімге бір 10 тапқыр. Ол бүтін тешіктен ялтыра енді. Утюктан да іштілейді енді ол жыры. Ол жырны. Өз ғымырымда мен ашақ тек көп қойырға тұры келді. Құттаулар оқығанда. Шында туы біттің ме? Болаш деп. Шыннан мені көре алмас болдың мен де болады. Ол жырларым. Шынапта Аскар Усманов жыры иде Әбилер шуағы. Әбилер шуағы Роберт Ава Меңноллин, Аскар Усманов кейі. Әлі ол міне Әбилер шуағы бұйыл да бет. Нық мотор болды, зат болды. Ол жыр шулай актуаль. Рахатләніп яңғырады бұйыл да. Ярар, жейкені нелер ішәдіңіз қойларға бардыңыз, ел еттіңіз ме? Жейкені бұйыл бір қойада барыға батыршылық деп әйттім енді. Нешептер бармадық, көбірек ауылда өтті. Так, балаларым өсіп жетті ме енді? Балалар білен бұлдығыз ма? Балалар білен де қойттық, өзім гіне де қойттым. Балалар қанша яш? Әні янда туған ауылында. Кішісіне көп ме енді сені? Кішісіне 6 яш, малайларға ылысына 14. Паспорт берелер екен 14 яштен қазір. Мен бір ел елік алдым. Мен әлі білмеген едім. Бізге бет 18-ден берелер. 16-дан берелер. 16-дан еді бұл уақытта. 18-ден еді мұлтық тұттыралар еді. 18-ден сені армияға құлатып қалғанлар еді бұл уақытта. Бұлды ма енді сыңғысы да? Бұлды, міне, дек мотор келіп шыға. Бұлат мұны бұл люляларыны Оскар Акчерес түгілмекен. Ешілшәні қоя қоябыз? Аста қызы орақ бұл. Ешілшәні істерек мені? Ну, қалсын шулай. Тұқта, әйде қоябыз. Рецептен. Рецепт. Рецепта былай деген еме. Так. Смешайте овощи со специями или маслом, вложите форму для запекания. Сверху положите мясные роллы. Бұл мясные роллы деген мұны. Ну, шол енді ол? Шол енді. Қалай сәдіріз болған? Болды. Форму для запекания установите на противень рядом с фокаччей. Так. Бізге мына бұл ебірлеріні разложить етер үшін. Все, онсын салсан да бұла? Болды. Молодец. Шаткаларына салды. Басқарып шығардың сен? Болды, Аллаға шүкір. Вот, жәмәғат қарағыз. Енді моторға кеп жатырмыз да? Әлі тәмілі де болған кен. Мүмкін түгіл. Тәмілі болаша. Еге маңа да әзгені себебіз, әзгені. Әзгені бұрыш. Мен бұрыш ұратны яратам. Бұл біздің от себятины деп аталамыз. Бұл рецептідан шығып. Бізге яры. Күшміда бұрышлы керек. Бұлды. Братым мен сен бір-біретеге анықтым. Мен бұл бір білән ішлей білем, конечно, но білгішін шақырсам яқшарағын. Мұнда бар юғары квалификациялы білгіш, специалист, миле компаниясының техникасы бойынша. Мұнда бүтінесе милелік көресің. Аларны исключительно замечательный шәп күн әтуі. Бар біздің специалист, ләкин ол татарша сөйләшмей. Аның қарауы бүтін нәрсені біле. Аның есімі Евгения. Мұңа біздің баш жетмей әлі. Йо, баш жеті әлі. Матуррақ сөйлем береді. Евгения, добро пожаловать к нам. Я, достар, біздің енді Мили компаниясының білгіші специалисті Евгения келді. Евгения, Ильсав, Евгения. Очень приятно. Знакомлю всегда вот так. Артистами, певцами, да. Помнишь, мы сен айтқан ентігі әзірлеп берді, ясап берді, бетана все. Она тебе помогла сегодня. Фарш сделать, не вот это сделать. Не, именно фарш сделать. Фарш и вот это. Да? Да. Да. Ярар, зор рахмет. Да.
Этим Какую красоту вы переводчик сделали. Да, Вот переводчик. Сразу видно. Всё нормально? Конечно, Сразу видно, прям что вот вкусно будет. Будет вкусно, потому что приложил руку мужчина Да. с любовью, И да? техника какая, да, еще? И, безусловно, техника Мили. Ну, сейчас да. технику проверим еще. Ну, мы до этого проверяли, что Ну, с нашей стороны все, Да. все нормально, все на хорошо. предыдущих передачах проверяли, все было хорошо. Да. А все это отправляем в духовку, да? Сейчас мы отправим это в духовку. Смотрите, мы вместе в одной форме будем выпекать и мясные кебабы, и брокколи. То есть Да. очень, цветную капусту, овощи, это нежные продукты. Да. Вы когда-нибудь на одной сковороде или на одной плите это делали? Вот мы никогда. Нет, я вот тоже беспокоюсь. Да. Они же разное время Температурный приготовления. режим, да. Конечно. Поэтому У нас вопросы появились поэтому. Я с вами согласна. Компания Мили ответит на ваши вопросы. Выпустили комбинированный духовой шкаф Диалог Oven. Это уникальный прибор. Ага. Он представлен у нас здесь. Так. Выглядит как обычная духовка. Да. Но этот духовой Павла? шкаф может готовить одновременно на одном противне мясные кебабы, брокколи, цветную капусту, овощи И и мучное, дрожжевое да? тесто. Да. Несмотря на то, что для всего этого... Чупрялипи. Нет, вот это, конечно, уникально. Дрожжи по-татарски вот чупря. О. А он как раз Дрожжиновский район. Это судьба, не Всё. зря. Значит, точно все будет отлично. Да. Надеемся. Знаете, почему у нас все это получится? Потому что мы будем использовать комбинированный режим, Так. и прибор, духовой шкаф компании Мили, будет вести диалог с продуктами. Прикинь. И каждому из них он До отправит... чего ну, техника дошла? До да, чего? совершенно верно. Я предлагаю поставить разогреваться, и потом мы досервируем. Открываем МШФ меню, так называется меню, которое содержит эти рецепты, и выбираем то, что у нас с вами на столе. Кебаб, цветная капуста и фокаччо. Все верно? Да. Да. Все, выбираем. Ну, там и Это помидоры, всё и это Да. ингредиенты будут. Прибор нам подсказывает, что нужно разогреть духовку, и А там запускаем как написано сразу. было фокаччо? Конечно, так и написано. А почему это же хлеб обычно, там нет, там хлеб. Это фокаччо, потому что хлеб хоть и дрожжевой по составу, но ведь мы привыкли видеть хлеб в традиционном виде. А, В зависимости от того, какой формы будет А почему не выпечка. лепешка тогда? Лауш, я перебиваю, извините. Лепешка, она другой формы, она круглая. А вы прям Андрей. Ну ладно, пусть будет. Фокаччо. Пусть будет фокаччо. Говорили. Ну, без значения кюмешень. Кумешини, да. И я хочу обратить ваше внимание, что мы будем делать это все на одном противне. Противень Так. имеет специальное покрытие Perfect Clean от компании Мили, и оно не требует смазывания, если мы печем, например, печеньки или какие-то другие изделия. Даже. Да-да-да, и его очень легко очищается. Даже если мы вот эти вот кебабы пожарим просто на противне, нам не нужно будет использовать какое-то специальное средство, мы просто замачиваем и через полчаса моем. Понял? Да, я приглашаю всех на наш тест-драйв, мы по четвергам проводим здесь тест-драйвы техники Мили, готовим и Ну, вместе с придем, вами видим, будем. какие технологии Мили предлагает, и помогаем вам выбрать технику к себе домой. А вопрос, когда тест-драйв вы проводите, потом вместе дегустируете? Конечно, нет? Вот это обязательно. самое главное. Нет. Конечно. Честно, вся четверка ординарында. Влад, это для меня техника, с такой техникой я даже, наверное, приготовлю. Да, Всё, если что приготовишь. угодно. С техникой Мили приготовит любой начинающий кулинар, потому что очень много Сейчас вот так подсказок. будем Да, делать, да? Вот так? да. А вот так, да? вот? Не очень? Да. У Ну нас мы поместится? подвинем немножко тесто. Пока что давайте двигайте. Пока чуть-чуть Давайте уж вы подвинем. подвигайте. С техникой Мили справится и начинающий кулинар, и очень легко приготовить блюдо ресторанного типа. Я так понимаю, это масло, да? Не лак для волос? Да, Это нет, масло, масло. Мусс. Так, а мы побрызгали, а вы как вот так строить тоже можно. Ну, это И И посолить еще, да, можно? посолить, да. А тоже посолить надо, да? Для красоты и вкуса. Все, у нас, в принципе, Ну, все наверное, готово. Как только духовка кавказский подаст звуковой вариант. сигнал, мы сразу отправим туда. А, у нас еще не Да, разогрелось, да, да. То есть, получается. согласитесь, удобно, вам не нужно следить, разогрелось, не разогрелось. Выбрали автоматическую программу, и духовка сама подскажет, куда что Уникально. поставить. Да. Вообще у меня просто. Это для нас, для меня. Считай его уже хатан. Да. С такой техникой жена не надо, да? И жениться уже не надо даже. Можно не жениться. А кого же угощать этими вкусностями? Себя любимого. Скучно будет одного. Ну это да. Радостью нужно Это делиться. так, это в шутку сказал. Да, конечно. Семья нужна. Конечно. Потому что, кстати, компания Мили семейная. И уже четвертое поколение семьи у руля.
119 Да? лет, да. Откуда техника? Немецкая Германия. техника. Немецкая. Разрабатывается в фантастич. Германии, производится на собственных заводах, вся электроника своя, поэтому в духовках погрешность всего 1 градус. Четвертое поколение уже. Четвертое поколение Made семей. in Germany. Ана, Вот он, волшебный Смотри, звонок есть. и рекомендация, на какой уровень поставить. второй уровень снизу деген. Булат, я вам Второй доверяю. уровень. А? Второй уровень снизу, это как... Сейчас давайте. Давай. Та-дам, бисмилля. Отправляем. Бисмиллахиррахманиррахим. Второй уровень снизу, вот это ваши парковочные места, Янка Викмада. Бисмилля. Акиет. Духовка такой был. Акиет. Кетебес. Через 25 минут мы не выбирали ни температуру, не выставляли режимы нагревов. Мы выбрали просто автоматическую программу, и теперь мы свободны, наслаждаемся жизнью и ждем следующего Кебаб, цветная звоночка. капуста, фокачча деген. Да, Ждем. Все, мы ждем, пока мы, Кетебес. мы пока тут домино сыграем, отлично. песни попоем, да. Приходите к нам в магазины на Назарбаева 16, на Чистопольская 26 и в Набережные Челны по адресу Медгородок, проспект Мира 8А. Килегез хөрмәтле дуслар, искиткеч бу. Вообще, акиет, акиет. Я, Ильсаф, біздің ризықларымыз пішкен орада біз сеңа бір рубрика әзірледік. Ират кіші, егет кіші нәрсе жасарға тиішті. Ағаш отыртырға. Отыртырга, Йыртсаларга. Йыртсаларга, малай, Балай үстереге. малай кыз. Қызлар. Қазір Қызлар инде. үстереге. Хәзер инде. Все, меня уже поздно. Күтә барып тұрмам инде мен. Ярар. Беле булмый әле 4-нчегә Дөнья бер дигән. күпме мода китте. Yok, biz ol modaga nitmegen, ya'ni yermik. Biz sen hozir kartinkalar ko'rsatamiz. Sen bu kartinkalarni birga tuyishsan. Og'ash o'tirgan kishi bo'lar endi, bola o'stirgan kishi bo'lar. Ничек аның картика исемен атарга Ay, narsa ekanini bilaman, narsa ekanini bil deb atalar rubrika. Нәрсә икән? Ay, narsa ekanini masalan boshlaymiz. Sen 3 turli og'ash ko'rsatishapman. Nima og'ash bu? Миләшкә шаган. Молодец, bu deriz javob. Albatta, sen bilmasang endi og'ashni. Tak, ketdik oldag'isi. Namsa. Bu şiklevek bizning yoqlarda o'sa turgan şiklevek endi bu. So'rasin. Imen şiklevek. Javob deriz tugul. Imen tugul endi. Deriz ekansin bit endi. Deriz bit endi. Ник imen şiklevek meni. No, demak, bu nega og'ash bo'ldi? Imen. Iman endi mana yaprog'idan bitinda. Iman pinniklari, sizda pinniklarmi, vinniklarmi, minnik, Bizde Şibirke. minik. minik, bizda pinnik. Türlü cüret bir şey. Aның bir быйыл bir unlap ismin sanadım mı aның? Sonamiz bor. Tak, mana bunisi numonsini bilasan. Tol quvağı. Tol. Sizda tol og'ashi demir, quvog'i derim. Tol ağaçı. Bizde quvağı diler. Bizda shu deylar shu. Ketdik, yarar, og'ashlar bilan. Ağaçlar bile evet. Yaxshi. Tabiat bilen. Aytdim, ketdik, ish texnikasi, ish quroli. Perforator. Javob deriz. Ketdik oldag'isi. Bulat degan firma ala. Sen mınsa vuruş tatarşasın içi bu. Drill drill'inde bak. Yo. O'ylab qara ala. Ana bosasin da. Ну, отвертка какая-то, шуруповерт. Ey, нәрсесің бұл қалайсы? Юғалай болғанда немене? Yuqori ne bilan? Давление бля, фен. Fen, mana fen молодец. Ник bu fen mene? Fen строительный, ай. Строительный. Тезелеш фена. Ай. Строительный fen, так. No, man sen indi bilan. Мен аны біле шап қарағанда. Sen indi barınga zamanlardan o indi bari. Мынсы этерге деп атала инде, андан соң нәрсе деп Этерге бар атала әле, bizde. yok. Bizde этерге дилер аны. Yo bu ötürgene tugul ala bu ni. Ну, стамеск, зубила. Zubila. Вот татаршасын içi. Мен бересinde бere тұрған жер. Zubila indi o. Zub деген жерден indi o. Алмада zub деген sen. Zubilo. Тиш. Tishilo. Татаршаға әйлендіріп бітіріп Сен болмасаны. аңладың мына деген дейді өтірген. Жоқ, бұл түгел. Так, кеттік. Алдағысы. Міне. Мысы енді бағалар темасына. Онсы ник ошата тұрған десет, шондай сыйық ішімліклер, сыйық рызықлар Бутылка дейсің? балаларға бере тұрған нәрселер. Дейсің? Бутылочка. Әйе. Бутылочка дейсің. Шуңа Дейсің груша. Шуңа шаған? Жоқ.
Yok. Mınsı da tizilişte Yok bu bağlar için bu bağlar. bağlar Bu için. bağlar teması. Bu yine bağlar teması. No. Bilmem de. Gerek de belki bağlar tuğaçta. Ondan sonra Bizden başka türlü modifikasyası var bizning ide. Mınday tuğul. no balalar işe ortkanda Yok. belki kullanılır. Baştan yarak gitme. Baştan yarak gitmeyeyim. Baştan yarak gitme. Şimdi işe ortanda tuğul. Az katışmadı. Az katışma. Bayımdan da az katışma yani. Bilden az katışmadı. Yok bazen bu bilden az katışma yer bu. Bruşa tuğul. Ya aldan aytıp koyam. Ha, mene. O belki yine mene mınday gana mene bu iber. Nemse paskasın. Bu balalar avurganda, mene barına tıkılganda ilken. Şunda pipetka dip atalayın o nerse. O bit singara bilmey özü. Ey. Aspirator dip atala. Şolaydır Bizden başkası buldu. var bize şlan bel. Soru var. Şunda Biz üskende mında yer yok idi. Yok sizlikler üskende var indi. Var idi. Seni bağlar üskende var. Ben amın senerse. Mınsı sos kadar indi. Bu vadi sos katugal. Vadi sos katugal. No bu nindidir zamana. Meni balam tavup aldımın öyle işinci kınılıkkine. Zaman. Şunun bilen aşağı batırdı. Zamana sos kısa indi bu nindi. Yok. Ne katalısın mı kensin? Oşa batırdı. Ay aşağı batırdı beti. Mında içine Eyye. rızık, nindir roşamlık koyup ana ekrinine soru batıra. Eyye. Olmadı. Gerek de olmaydı. Olma. Dur şaka bekliyorum. Anladım. Elegilikten bunu bittiğinde elegilikten. Elik mi? Elik. Marlı gatirip. Elik marlı gatirip. Balaga. İpini bireler edindi başka birine. Rakatlanıp soru batıraydı. Eyye. Mine şol. Мен шул Икен. эбер буйында мынсы казыр. Мына бұрылып алына да ішіне саласың да, куркыныч Міне бит. сыздык ягынан дигей бер. Міне бит. Бигайбет нәрсе бұл. Бик оңайлы эбер. Мына шынапта бик оңайлы. Мына бу эберни уйлап тапкан үшін һәр баршасына да Мысын білесің? Мынсы инде ходунки деп атала орысша. Болды. Утыр бишле. Бәтте. Шуны белән. Рахмат. Я үзеңә рәхмәт. Ну, Ризыкларыбыз пиша микән? Ризыкларыбыз да пиша. Хәзер инде там бер рубрика. Әйдә тагын җырлар берне дигән кебек. Берәр җыр. Да? Әйе. Әзерме син? Ну, яңарак җыр булырга мөмкин, элеккерәк җырлар мөмкин. Әмма син беренче җырын хәдерисеңме? Беренче? Эстраданың ничәнче елы менән ничәнче елда аяк бассын син эстрадага? 25 жыл булды инде. 25. Димәк, бу качан 95ләр булды инде. 95. 95. Нинди җыр белән чыктың син вакытта? Кайталар кыркызлары. Кайталар инде, кайталар. Анын сыңырага билер шоу китти. Синең туган көн Сыңырага? Бер сыңырак китти инде. Кимнең аралары? Терезеләре никизләре. Терезәнең күзләре. Кайтып киләмәни сукмагыннан, кайда немнең изләре, такта кадакланган тәрәзәләр, әни күзләре. Токта кадакланган тәрәзәләр, әни күзләре. 25, 26, 27 еллар. Өзгәрмәде, әйме? Киресенчә. Юк, бер нәрсә үзгәрмәй. Мен бу җырмадым. Хәзерге туры килә бит. Авыллар ул вакытта бетә дип сөйлидек. 25 елдан соң Әлбәттә, бер нәрсә үзгәрмәй. Шулай юк. Әниләр безне һаман көтеп тора, һаман сагынып әйбәт. Алар темасы шул инде аның. Яшыр кирәк кадәр, булдыралың кадәр яшырак кайтырга кирәк дигән мәгънә ята инде. Менә шул. Ул бер кашан да үзгәрмәй инде. Ярар, рәхмәт. Актуаль җырларым өчен, яңа җырларым тулып торсын. Амин, рәхмәт бик зур. Тамашачылар инде зарыгып китсеннәр менә бу. Без очраша алмаган арада инде Instagram'dan булса да карап теге соцшелтәрләрдән, анда онлайн трансляциялардан булса да очрашырбыз алар. Иң мөһиме исән сау булыйк, бер-беребезне дә югатмыйк. Очрашырбыз. Яңгышларыбызны югалтырга язмасын. Һәм инде безгә язсын синең ризыкларыңнан авыз итәргә бүген. Кебаб һәм табаны ытырга. Кебаб, фокачча бар бит әле анда безнең. Күп бара табасын. Һәм теге кәбестә, ситне капуста творчествосы, кәбестә буламы? Шулайдыр инде. Ярар, көтәбез пешкән. Шулай иттереп, дуслар, монда бик тәмле ис таралды студияга. Сезме? Бу фокачча ис. Мин дә сизәм. Икмәк. Ипи. Сездә ипиләр әпәйдиләр менә. Бу заманда истига шәйбәт инде бар.
Evet, yumur buldum sattık. Bek aktualni film mandarak var. Terime basıp termin hatırlaştım. Men bu doktorda. Anda qara. Ana maxsus. O, qarali filmda birgene, Qarali filmda birgene. Ya qara maxsus tutqishi var shunday. Oy, temli bo'lib pishgan bit bu. Shunday shab bo'lib tingisab, akrim. Nek aybat ko'rinadi bu. Nıp evet görünen, nıp temli görünen bu. Bu koyun ya, bunu kullanıp tasarılma. Так, көрінген де мақсус бір бар. Şep. Das ist fantastisch. Кетелі, менің мұрыннан кетелі. Бары ашар ya. Yaşa. Ooo, көрдік? Әкиет, ебір. Ну, қойсы бірлер, формалары әлі тоғыралған біраз ғана. Онда есаптың ұстағалы жетіп етмеген біраз. Belki şulaydır. İkmek sen piştin mi? Koynar. Yok. Әдек тиіп тұрмыз, мен ақпатып кетем бүгін. Барсы яқшы, мен сен жеңі үшін белған етем де ақпатып кетем. Min rıza. Аш әзір. Min rıza. Я Ильсaf. Қарайды, білесің бізде сіз ашу ішілер, мен алғаш еме икмек ісін біразын мойла балалар. Ezrek edik kos kanatı bile maylılar idi. Hazır başka tırzarak. Ne olayım? Nağırap mı? Тәбет. Mayla Мұнға basa. ем сен майла балабыз. Yarı may bıtkanı bızmaydı. Бызмай. Икмекні кисебіз башта икмек, икмек кисебіз ми? Olaydı yarı. Әйе башта мұны алып. Сен былай шешесің, Әйдәбіз. сен мұнға сервировка алсайсың өзің, міне бірнеше моторын машина кетеді. Eyledi. Сен алдына бәйтіп, алда тізіп қой, емі? Қаранчик пішкен, мойының жәлемеген біз біздің де. Асын бір қырыға қой, бір екені. Бірсе сеңа, бірсе меңа дегендей. Bismillahirrahmanirrahim. Бірге қойсаң да болады, ярат, моторақ болады, Бір Һәм мал қалғанларын, екеу жетеді, мында қалғанлары мотор етіп зіп шық. Сонда мен икмәк кесе тұрам, білесің мен не үшін мен мұнда кесем? Чөнки менә бу Мели компаниясының нәрсе дип аталган бу. Противин. Безгә Противник. Şonda yarak деп аталайын. аны өстендә кисәң дә була дигәннәр. Мин алай шисе килмәгән я алай. Ләкин әйтләр киссәгез дә була ди. О, икмәгә китер дип тора. Кара. Кулны пешерә. Мин яратам шул пешеп. Мин койнар ризык яратам. Нигәдер. Син дә шойдыр инде. Min de şul. Nə bu fakaç дип атала. Устар курыкмабыз. Ne bu timirin? Min işlettir Pakaço isimle iğrenler mi? Fakaç дегәнгә. Kümeş. Күмәш. Ямыр күмәш. Җитеп тора, менә шулай җитеп тора. Әйдәле моторак иттереп. Так. Motor bulan indi bu. Яхшы килеп чыга барысы да. Әйбәт, була. Motor bitindeyim. Мотор. Şep bit. Батагы менә. Eyde biraz. Әйдә бераз, беләсеңме, нишләп җитми монда? Менә бу бер җитми бераз. Так. Менә моторлап. Кайтып куйсам, менә кыйга берничә минут. Хоп. Чөнки итне үлән белән ашарга кирсен. Беләсеңме итне? Әйе. Бу мотор бер якка нәзәрә кирәк. Бик файдалы. Иптәш моряк бер җиргә генә нәзәрә кирәк. Бер яктан гына. Хоп. Имеш инде, ни өчен инде бераз. Монда әле бераз гына суганы да кисеп куярга була, менә байтта кара. Менә алай гына куябыз иде. Моторлык өчен. Менә булай. Мотор индеме? Biraz ızgalep de koyur be buladı. Әйе. Монсы инде Ильсафның үзенең Фантазия. авторский ход булды адымы. Менә Motor bitindi. мотор булды, мотор. Temde de bulsa. Менә кырына тамласың, җитмәгән дә итеп. Нашлай иттереп, Tabi bırak. мин сиңа кунакка килсәм име? Әйе. Мин сиңа кунакка килсәм, сәй дәрәҗәсен Булат. Нашлай итеп син тәлинкәне тотып, Булат, сыйлан дип әйтергә тиешсең. Eyde bular. Әйе, мин сиңа кунакка килдем, син мине сәмәрә. Сәлам Исаев. Rahim et. Eyde. Авыз итеп кара ди. Молодец, та инде үзең пешердең. Былай- Әйдә карыйбыз китап белән тикшереп. Әйдә. Тикшереп карыйбыз. Kitap. Eyde koru geldi. Kitapka karaganda Китап караны моторлап motorrak көрәләр. көренә. Син яхшырак та килеп чыккан бу гайрым. Так Bilmem. что, мин сиңа уже бишле куям. Карап торышка уже бишле, карап торышка син җиңдең кебек. Әйдә, хәзер Ашап та карарга кирәк инде. Ашап кара кирәк обязательно. Җиңдә бездә шул хәтта син белән торышап, факашлар пешереп. Әйдә. Эй, син дә капып барсыңмы? Min de koyup koyayım. Тәмле булган бит бу. Şolay mı? Әйе. Әйе, шешәләрне капып барабыз. Помидор,
Айлетеге бір ош. Dostlar sizden çıktı bizler tuşku yal vakti cidden. Ay. Tuşku yal tuşku aş. Tuzun kuberek jibergen bizi o ay. Ne diyorsun ya? Yok, elbette. Yemezsin değil mi ya? İkna nasıl yaparsın? He, iknagim. Şimdi elbette. İşit iş yapılgan bu. Biktemde. Evet sana aşağı bir final ise. Min tuklayalım min şabdır. Bit vakıtı bit. No insaf. Zeytimiz ya. Malades. Buldurgansın. Hem de bugünkü tapşırımızın жеңушісі етіп белгілене. Мен de түгел, siz de түгел, алар da түгел. Жыршы İlsaf. Шулай ма? Рахмат Бекзат. Hem bu bizim tapşırımızdan genel sponsor болған Көкмара металл заводынан мына бұл сковорода 260 деген со съемной ручкой, светлый мрамор с антипригарным покрытием. Жәме? 260 уланың диаметрі бейбаңнады мен деймін. Сен ең мұхиме алып қайтып қатыныңа тапшырған гарантия 3 жыл деген мына көресің ме? 3 жыл гарантия. Қатыныңа қайтып тапшыр. Менің ішім алып қайты деген сенің ішің Пішіру. Пішіріп мені сыйлау дегерсің. Бик зор рахмат. Өзіңе де бик зор рахмат, бик көңілі тапшыру келіп шықты. Нендер яңай бір нәрсені әзірлерге үйрендік, мен де үйреніп, сенің білен бірге. Керегі шығар. Әлбетте, достар, сіз де үйренгенсіздер деп шанып қалабыз. Өзіңіздің қызықлы рецептларыңызны юллағыз бізге TMTV телеканалының Instagramдағы аккаунтына директқа жіберсеңіз бола. Hem biz o rızıklarını təqdim edəcək bizim artistlarımızға. Hem siz də rəxətlənib kirəşə alasınız. Mənə şunday tobalar işin. Sizə də uğuşlar dilib qalabız. İlsaf, sənə də uğuşlar, ailə bəxti. Amin. Jadi uğuşlar. Big zor rahmet. Şeşə qatsın. İsənlikdə ұшырашырға насip болса, исән сау болып, концерт залдарында, шундай кухняларда. Amin. Amin dostlar, təmli yaşayıq, təmli aşıq, həm təmli kirəşinə atmasayın. TMTV telekanalında күзәтіп барық. Sağ olun.